Selam dostlar, sizge ko'tarinki kayf tilab, men Ranil Nuriyev muzikal beyikli hit paradın oşiq deb e'lon etam. Bugun rezidentlarimiz bilan blogerlar kunin belgilab o'tirga bo'ldik. Ayye dostlar, ijrochilarning sotsial shelterlarına kuzatuv yasaymiz ham boshqa so'rovlarga da javoblar topashamiz. Uzoqqa so'zmisha topshiruvimizni boshlab jibarik. Muzikal beyiklikning ko'ngilsiz mezgiline de to'xtalib o'zi. Galetdagi shahid paradimizdan bir rezidentimiz tushib qolgan. Bugun yosh boshqaruvchi Liana Hismatullinning muzikal beyiklik qissalarida so'nggi topqir tinglabız. Parlaq qosh gulistine tishib, oya qirg'an tanıştırmışım, mehabbetten solmaz şeşke urib, bәхетlerge yurab yazmışım, mehabbetning güzel şeşkelerin kıralsıman suktu yad birov, qorasa da ok kuş koyuralım, gitib bordi boshqa yar bilan. Galetdagi dostlar sizga mendan yangi jir. Muzikal beyiklik premyerasin birgalab qaraylik. E'tibor ekranlarga. Şekerlermede ağarındı dime, uyulaman gel farklılık durunda, ılında üzgel şeşekler gibi şıyıldığın gel senin yanına. Partayım eli, engel partayım eli, seni bitebizinin yürek şavasa, üttüğüm ürülerini aygırmalı, biz gelip görüle bir yaşayısın. Şırlarım bizge şırladı, üsterdin bizini senin nazıladın. Taralıştık biz türlü yaklarga, bizi barımızda rahmetilli sima. Partayım eli, engel partayım eli, seni bitibizinin yürek şamasa, üttüğüm ürülerini aygırmalı, biz gelip görüle bir yaşayısın. Dünyada var bir engeller, saklarga kirer, düzgen
alarına Qartaymasınlar Bengige alar Enkeyler bizini Turmuşunun yemi Qartaymeli Enkey qartaymeli Seni bizini Yürek şamasa Üttiğim ürlerdi Aygırmalı Biz gelip Görüle bir yaşisi Qartaymeli Erkek qartaymeli Seni bir de bizinin Yürek şamasa Üttiğim ürlerdi Aygırmalı Biz gelip Görüle bir yaşisi Biz gelip Görüle bir yaşisi Qartaymalı Ənkey Qartayma qızalı Ənkeylər Әлфин Әзғамов фикеренчә социаль шелтәре булган кешенең яшәргә вакыты калмый. Һәм шуңа күрә җырчы ВКонтактеда да, Инстаграмда да үз битен булдырмый. Бәлки эш буенча кирәк булса, икесенә дә теркәлермен диде җырчы. Төнге урам җыры белән Әлфинә ханым бүген 9-нчы урында. Бәхетенне күпсенді дә урлады төнге урам Урамда қалды сары көз, күңелдә қара буран Бәхетенне күпсенді дә урлады төнге урам Урамда қалды сары көз, күңелдә қара буран Ул якны кабула алмый, ул минем өчен туган Урлама Şütünüge uğram, kaldır şütünüge uğram Ol yakını kıbıla almay, ula minem için tuğan Urlama sinana minden, kaldır şütünüge uğram Kaldır şütünüge uğram Kavuştur bizine uğram Sizmeysin mini köngüller Muhabbet bilen tulgan Aralarga yıldız düşep Kavuştur bizine uğram Ul yakны kıbıla almay Ula minem için tuğan Urlama sinana minden Kaldır şütünüge uğram Kaldır şütünüge uğram Ul yakны kıbıla Şütünüge uğram, kaldır şütünüge uğram Bәхетенне күпсенді дә урлады төнге урам Әйтелмәгән сүзләр калды күңелдә кара буран Бәхетенне күпсенді дә урлады
Kaldırışı dilge uğram Uyatma kıbla olmay Ulu ninem işin tuğan Urlama sinanı minen Kaldırışı dilge uğram Kaldırışı dilge uğram Uyatma kıbla olmay Ulu ninem işin tuğan Urlama sinanı minen Kaldırışı dilge uğram Kaldırışı dilge uğram Kaldırışı dilge uğram Liliana Irnazarovanың Instagramda 5000'den artıq, ВКонтакте'da 10.000'ga yakın yazılışısı var. Ул гомумән моңа зур игътибар бирми. Җырчы социаль челтәрләрне яраткан тамашачысы өчен алып бара икән. Аны рекламалар белән тутырып, кеше биздерергә җыенмим дип уртаклашты Лилиана. Dünyalar buла ул янда калганнарына азап Янда булган сөйүклүңнү хөрмәт итеп лә ярат Дünyalar була ул янда калганнарына азап Янда булган сөйүклүңнү хөрмәт итеп лә ярат Ак-караны уңны-соңны айыра белү кирәк Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк Ак-караны уңны-соңны айыра Adımlar bilen atla Киләчәк дигән юлга Бар адымнарда айрыла Уңга булмаса сулга Сак адымнар белән атла Киләчәк дигән юлга Бар адымнарда айрыла Уңга булмаса сулга Ак-караны уңны-соңны айыра белү кирәк Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк Ак-караны уңны-соңны айыра белү кирәк Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк Ялгышулар, саташулар була барсы да Әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына Ялгышулар, саташулар була барсы да Әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына Караны уңны-соңны айыра белү кирәк Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк Караны уңны-соңны айыра белү кирәк Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк Караны уңны-соңны айыра белү кирәк Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк Караны уңны-соңны айыра белү кирәк Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк Айгөл Рахимованың ВКонтакте'да 10.000-нән артык дусты булса, Инстаграмда аңа язылышлар саны 25.000-гә җитә. Айгөл вакыты җитмәү сәбәпле социаль челтәрләрдә бик утырмый. Шуңа күрә фотоларны да еш куймыйм дип сөйләде җырчы.
üzülüple yaratır şok. Yanıma sebebin tap. Benim niler oylarga da unutuların ellerine. Kuruşurga canı kayın bir sebep tapsanıydı. Benim niler oylarga da unutuların ellerine. Kuruşurga canı kayın bir sebep tapsanıydı. Görmegen kirlenirge Bulmayıp Sıyamadım Sinan gürden biravne de Benim nile Oylarga da Unutuların Elemine Kuruşurga canı kayın Bir sebep Tapsam iyiydi Benim niler Oylarga da Unutuların elemine Kuruşurga canı kayın bir sebep tapsan iyiydi. İsim gibi ömrüme Öteyken ötsün eyde Tügül bitun erem tügül Seni kötüp yaşaganda Benim niler oylarga da Unutuların elemine Kuruşurga canı kayın Bir sebep tapsam iyiydi. Benim niler oylarga da Unutuların elemine Kuruşurga canı kayın Bir sebep tapsam Kuruşurga canı kayın birer sebep tapsan iyiydi. Benim niler oylarga da unutuların elemine Kuruşurga canı kayın birer sebep tapsan iyiydi. Kuruşurga canı kayın birer sebep tapsan iyiydi. Birer sebep tapsan iyiydi. Regina Timurbulatov fikrinчә, хәзер ВКонтакте социаль челтәрләрендә утыручылар аз. Чөнки Инстаграмда хәзер барысы да бар. Анда аралашып та фотолар куеп та була. Regina шәхсән Инстаграмда гына утыра һәм үз аккаунтында акча да эшли. Матурлык салоннарына барсам, миңа бушка макияж, прическалар ясыйлар, ә мин исә үз битемдә аларга реклама ясыйм дип уртаклашты Regina. Син булганда җырлый күңел кәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә
Kızның ақылығы пақлығы Яқты сізден аңлашып яшәрбіз Сақлап мәхәббәтің сафлығын Сені яратқанға еңдерімді қанатлар Қанатлар, қанатлар Яратам дейуің жанны назлы қабатлар Қабатлар, қабатлар Сені яратқанға еңдерімді қанатлар Қанатлар, қанатлар Яратам дейуің жанны назлы қабатлар Қабатлар, қабатлар Seni yaratqanға еңдерімді қанатлар Қанатлар, қанатлар Яратам дейуің жанны назлы қабатлар Қабатлар, қабатлар Сені яратқанға еңдерімді қанатлар Қанатлар, қанатлар Яратам дейуің жанны назлы қабатлар Қабатлар, қабатлар Рифат Зарипов Instagramга фотолар, видеолар ешкіртсе де, онда келген хатларны укымый икән. Бәлки онда хезмәттәшлек, реклама буенча яза торганнардыр. Ләкин мин алай акча эшләргә җыенмыйм дип сөйләде Рифат. Җырчы социаль челтәрләрне бары тик тамашачысына кызыклы булган фактлар белән тулыландырып торырга тырыша икән. Негізі рахмет. Ауыл саттық, ауылса, өзіміздікін. Туған яқының бала шағын сағынмай тұрмай кеші көктегі ай әні салған үгерек ипи тізілі өзімізіне кел бермәдік ятнықына тимәдік біз бит ауыл малайлары бір қашан сір бермәдік bir kaşan sır vermedik Üzümüzüne ken vermedik Yanlıkına demedik Biz bit avul malaylar Bir kaşan sır vermedik Bir kaşan sır vermedik Yeviş deyip durmadık Atma atlana gidik Yalan şakta da şıdadık Sır vermez işin geldik Üzümüzüne ken vermedik Yanlıkına demedik Biz bit avul malaylar Bir kaşan sır vermedik Kaşan sır vermedik Sır vermedik Wow, wow Biz avul malayları Üşütmedi salık taşlar Yazın var suları da Yıllı şeyler üdeydi Avul bassularında Üzümüzüne ken vermedik Yanlıkına demedik Biz bit kalkız malaylar Bir kaşan sır vermedik Bir kaşan sır vermedik
Bezine keldirmedik Yatmıkına demedik Biz bit avul malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Biz bit avul malaylar Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Bir koşan sır bilmedik Салават Фатхетдинов күптән түгел генә үз Instagram шелтәрен булдырды. Ул моны тамашачысына якын булырга теләве белән аңлата. Аның аккаунтында булган рекламалар берсе дә акча эшләми. Салават әфәнде аларны тамашачысына файдасы тисен дип кенә урнаштыра икән. Бүген ул 4нче урында. Көңілімдегі тіләклерді гүллерге үріп ерем Гүлге көміп бүгін сені қадірлім менің дейем Туған күнің білән құтлап жырлар язам бүләкке Сені güzelin güzel кәйім матур бүгін бигірәкті Бәқітлі болып қайды көріме Сағышларға уралыма Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma Бәқітлі болып қайды көріме Сағышларға уралыма Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma Qarama ağım sularga yaşlığını sızlanıp Oturma tuğan günde yaşlarını ışılanıp İsin jiller nazlap seni Baş isimler koyunlar Sayrar kuşlar koyun sayın Zinde yıllar sayraplar Bәқітлі болып қайды көріме Сағышларға уралыma Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma Бәқітлі бол қайды көрме Сағышларға уралыма Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma Barınızda kutlayın. Tuğan günleriniz barınızda. Sen sağ olun. Gözüller kibik sarılanma, kışlar kibik ağırma. Şeyler kibik yağımlı bul, ömrü bağla nazlarına. Gelir bakır bir gündürüm, şartlılığı da kup olur. Aziz erken bulak, ilken bir huzur bulak şul bulur. Бәқітлі болып қайды көрме Сағышларға уралыма Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma Бәқітлі болып қайды көрме Сағышларға уралыма Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma Туған күнің яқты болсын Баранды да yoğalıma Баранды да yoğalıma
Лилия Хайруллинның Instagram аккаунтына кіріп қарасаң, аның көндәлек тормышын біліп була. Ул биредә кайчан, кайда нишләвен барысын да язып тора. Һәм моның барысы артыннан якынча 15 мең кеше карап бара икән. Җырчыга реклама постлары сорап язучылар да бар. Лилия аларның барысын да урнаштырырга ризалашмый. Үзе белгән, тикшерелгән фирмаларны рекламалавын гына белдерде ул. İrellerde buz kalsa talpınam tuğan yaka işten gene sağışlanıp uyuymam seni hakta mende boşlar meselenin aşkınam tuğan ilge sihri tartu keşi bulgan sıyıklı tuğan jirge İçer suan bulsa şitte seni şular yerde havası da tuğan jirnin künül bolsa nerede mende boşlar meselenin aşkınam tuğan ilge sihri tartu keşi bulgan sıyıklı tuğan jirge Әнвәр Нургалиев иртән торса да йокларга ятыр алдыннан да Instagramда. Аның фикеренчә барлык кызыклы яңалыкларны, дөньяда булган вакыйгаларны аннан табып була. Ә менә Instagramда акча эшләүгә ул тискәре карый. Аның девизы акча эшләп алганда гына кадерле була. Sene yıllar dizilip sofkan, yürek komanda
Seni yaratan Katları da ayırmay Haberin kilmay İki arada Tiren kar yatan İki arada Tiren kar yatan Yürek komandan Seni yaratan İki arada Tiren kar yatan Yürek komandan Seni yaratan Kelmim belen Hünner ittesi Ükennesin eder Ol bitmin tügel Minde gül seni Sağınam şulay İkinci yarım Sina tin tügel İkinci yarım Sina tin tügel Ükennesin eder Ol bitmin tügel İkinci yarım Sina tin tügel Ükennesin eder Ol bitmin tügel Şörbelen sina selamlar yollayım Tanlısın miken, tanlısın miken Uylamay kalgan bir günümde yok Soğuysın miken, soğuysın miken Uylamay kalgan bir günümde yok Soğuysın miken, soğuysın miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tanlısın miken Soğuysın miken Uylamay kalgan bir günümde yok Soğuysın miken, soğuysın miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tanlısın miken, tanlısın miken Uylamay kalgan bir günümde yok Soğuysın miken, soğuysın miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tanlısın miken, soğuysın miken Legendar jırçılar arasından birinçilerden bulup Instagram şilterinde Haniye Ferhi uz akkauntын buldurdu. Bugünkü günde Haniye hanımның barısı 3 biti var eken. Ulanda akşa işlemi bari tek tamaşaçısı bilen aralaşa eken. Lakin ul bir singine yaratmay. Tiskari naşar kommentariyalar. Ешқына әлеге комментарийлар жыршының үзіне қарата түгел, бүтінлей башқа темаға yazıla ekan. Бик зур рәхмәт. Yalnız uzgan yazlar, sensiz akkan dağlar, eller getirgen tüz muğum. Unutulgan inden, dövdü seygen yarlar, dünya meşakkatı dolu. Yaşlarım günah unutma. Öfkeler seneyde
яшьләрем генә булып кал. Oldu әле безнең сөю таңы диеп, өметләндермәче güzelем. Нигә бирәр инде соңлап килгән бәхет, түзә алмас көлеп йөрәгем. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Барыгызны да күрәм. Алланың рәхмәтләре яусын. Якты йолдыз була, соңлап кына балкып, бу сөюдән яндык атылдым. Өзгәләнә үзәк, тик бер генә теләк, я Ходаем бирче сабырлык. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Бу җырыбызның тарихы инде 30 елдан артык халкыбыз арасында җырланыла йөри, яши. Сезгә рәхмәт. Әйдәгез әле бер сулыштан барыгыз да беләсез бу җырыбызны, кадерле тамашачыларым. Бергә! Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Бүгенге менә шулар, дуслар. Тапшыруыбызны карарга өлгермәгәнсез икән, TMTV сайтына керегез. Анда иң матур җырлар, клиплар тупланган. Социаль челтәрләрдә генә түгел, чын тормышта да бәхетле булуыгызны теләп, мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.